Boso. Kushaku. Basore banjye. Aha ngaha hari ikintu natekereje kandi mbona ari cyo. Ikintu cyo kuvuga ngo dushaka kumenya ahazaza hacu. Tukajya turareba ahazaza hacu niki kigiye kutubaho. Ahubwo ndifuza kuba namenya umupfumu waje turaguriza. Noneho ibigiye kuzatubaho tukabibona n'ahantu waturusha umupfumu. Shana nawe ahantu narenze yaragiye. The following. Ahantu waturusha umupfumu. Bariyana ndamuzi. Tubwire. Umupfumu ahantu yabaga mutura. Yego. Gusinyira ngo yimukisha. Iryo shamba burara aho waba uri kuri. Yes. Okay, sawa no. Nari ejo mu gitondo tujane. Tuje kumureba. Sawa. Sawa basore banjye. Ibindi next. Osa. Ndashaka kwiga karate. Shaka karate. Wabasha. Ndagerageza. Can you try? I can try. Try. Master. Weakness. Biravunanye mwambabara ngakomeza. Ibyo ntabwo nabibasha. Ahubwo mu munsi neza. Osa. Arashoboye biriya bintu kubikora biragoye. Bishoboye umwanzi nahita mwivuna muri ako kanya. Ngomeze ndareba master nabonye mu gitabo. Byibuze niwe urabasha kumfasha.
my God. I miss my wife because I'm a master of Kung Fu. What happened? So I don't know what happened. Master, ni wowe nabonye mu bitabo yuko uri Master X. Nibyo sibyo? Nicyo gituma umvogera urugo hano sha ukaza muri aya mashamba ntabwo ufite. Oya, icyo nshaka ni ubumenyi buguturutseho. Y'intare zikurira muri aya mashamba bari kukumbaza. Ariko gushaka ni ugushobora kandi nanjye naje nziyemeje. Niko urabona nahunze abantu ukaza ahangaha ngwigishe kumva. Icyo nshaka ni ukwihorera. Ushaka kwihorera kuri bande sipeti? Amabandi yatatse umwana wanjye muzira mu gupfa. Okay, y'amabandi y'inaha numva aba mu mashyamba. Yes. Nanjye abo bantu nibo naje guhiga. Leta yabambayemo ka misiyo ngo mbahige. Niba uje guhiga? Yego. Aho mbwira ibigwi byanjye sha. Nitwa ndubundi. Master X. Okay, umva ayo mabandi bari bashatse kugushimutira umwana sha. Ndaza kukwigisha umwana. Follow me. Ikaze mu rugo. Urakoze. Sawa. Cara hano dore urugo rwanje. Ubusi sha urarya iki ko ndishe n'intare sha ngo tuyibagire aho ngaho tuye twayutse. Urarya iki? Ndihangana mu gihe bitari byaboneka ndagufasha kuyishaka. Je hano mbiga intare ubusi wahiga n'imbeba sha. Nzagerageza muri cyo uzanyigisha nzabasha. Iyi gitari yanjye mba nicurangira umuziki dore umugore wanje yarandaye sha. Nicurangira umuziki gusa. Master. Uzashoboka. Funga gira kwanza. Bo manuri icyo gitabo canje harimo imyitozo ugomba kwiga. Ariko sha bigaragara yuko uturutse kure. Cyane. Hasi sha uko ndagira n'amazi. Ntago ngira amazi rwose. Nzabigufasha. Amazi nyakuririya. Nzabikugezaho boss. Metri. Kangwereka imyitozo ugomba kwiga. Imyitozo nigira hambaye irenze n'iy'indare sha. Icara hasi ndamumera ngo ni tekinike y'igisiga nini. Yego ndabibona. Ugomba kumetiriza iyi myitozo ugahiga cyane. Icyo nicyo cyatumije nza kugushaka. Kwanza no kwirirwa mbiga intare tugiye guhiga ibisimba byose. Ukaguruka ukagenda mu masabi yose. Tayari ikindi cyagikurikiyeho. Ukiruka kurenza n'ingwe kuko ngizi tekinike ndazifite. Ngizi ni tekinike zirahangaha. Ukubibona? Ndabibona. Ni ukuvuga ngo hari amasiteti 10. Aha naho ni 8. Yego. Ubundi noneho ukitoza kwiruka. Ubundi ugakubita hagati. Ngaho rero, sibyo? Ugiye kuba uruhukiye hariya hepfo. Sibyo? Imyitozo izatangirisha. Thanks.
aha niho nduraje ugenda buhoro inzu yanjye y'ibiti byagenda urabona ni mu mashamba ntabwo nzasubira genda uje kuburuhukiye aho ngaho imyitozo neje mu gitondo